Kidkhot jong kilai tili kiseng bhalang ki bakin thop ya ka hinyau trap Integrated Territorial Organization Meghalaya Indigenous Women's Council bat kaseng Jaintia Women's Council ha kasngi baar jong katayau kata arpu arterik risau aja apusau kilalet bantur bat ya lumlang ban pelong ya ka jingshong kelai mungor ba jai hakmat kepelau Meghalaya State Pollution Control Board bandawa ban pelong biang ya ka public hearing jong ka Megha Top Cement Private Limited kabadai ka kharkhana shnado bilat ka bathamai kajingwan pelong kajing shongkalai mungor katai kaseng namar ha katayo baladep kata ha ka khatpra tarik urisau kim yo alat bakin net rung shaka public hearing nakaliang ki bor pulit bat bor administration kila pinjur kajing para ha katai ban nummi kanu kajing huri hura bat ha katai kajing shongkalai mungor jong kitai kiseng nakaliang member secretary jong ka MSPCB ula khot ya kran kitai kiseng bat nakaliang jong ula kran shai bat pelong biang ya ka public hearing kam shong ha ka bor jong ka MSPCB hinrei ka kamram jong ka Minister of Environment, Forest and Climate Change ki mailat ingi bangin kran ki mailat bangin rumpang saporu la long ledok ka kit ka banang kongru ki labu de ki volunteers jong ki volunteers so kim deira ki trashnong ki de ki bana barshnong tenong turu ni la shu yaknyat ting la po ha kit ka baar tiendang la po ha kit ka baar ru tu ri ladan ki pulit so kim sha ini ban rung shapo ki ong rung tangar no tingi wan nilai wan tang khnais pamut i hang to ki member jong ki babon ki ladan sa kit number 1 ti kim sha ini ban rung te ni akran ba itu i mam to ndalai kran ba itu mam i ong bodizi ong ban rung tangar no te namar bangiru ni ladap ai ke jing thok so DC Nado shwa ka to kasing ila ake jing thok so DC to DC ula sha ingi bu om ingi ba rung hapo arpo ne apsan ngot ti hadin ka topan uang ingi uang ba but don't do any violence ti nam topan ti ngi akiran ba ti madam ti yang DC sha ar uang betang ar mo ti ngi ong ti madam ba sobhase kong panpan ka jing thok man DC namar ba menen uang ingi ba hoy longi bandung mentapon uang long ti hadin ka topat ti ngi tengi shu yin tang to hi hande kini ki beri ki ba support ke public hearing kila bandung kan baman ni par ki ba oppose ka mlong tumlong bandung mun kai ma gadaw ko ki le ini kuntu ti la long ti ki beri ki bala mun stu support imat ki bala syathir kita kinong syong hang tu kila syak penbe bakin yok kam yok jam bakin yok ya kita ki development kin yok ya kita ki CSR scheme kisah pengot ha kita handrai kat kum ke jing yo ibat ke jing syam jongi kam syam la ur long kum ka kat kum ka tai ka agreement bakila ya kho kat ya sai ho ai ka development ngi don kam ma ngi don kam ya ka development dan ka development ngi dai benyo lang ba ka sarkar ma ladangi myo na liang jong ka sarkar balingin ward ya kita gi MLA ya kita gi MP ya kita gi MDC balingin conduct ya ka election habangi conduct ya ka election kadai ka kamram ka responsibility jongki banwan ra ya kata ka development hato lada uta u company ula benai development de balingi don kami kita ke sarkar nyim don kami ke sarkar lada ka company ka wala banwan ra ya ka development ngala kren ya kitu kinong syong hakato yaki hakato kasngi public hearing namar kila persyak palat yang ibangin rung syapa ngala kli yaki ngala reis ya kajing kli jonga yaki ka pio nong na benta ben pikloi benduk nong ma deki ang bang ngi ki kon ki ti jongi ki kon samla jongi ki myo jing tre myo kam myo jam ma tengah ang ta piplan ya kata bakin myo kam myo jam handrai at present pikloi benduk no ya kata ka ya kita ka spak jong ka memory ang mo ta shumot lada in future pat kikon ki pateng jong pi kai ga jing mentoi kinyo haba philap penduk lut philap pensep lut ta ki ang tengah ang haba pikloi benduk nong pidai ru bendawa ya ga jing nong pidai bendawa ya ka college pidai bendawa ya ka hospital pidai bendawa ya ka school nang ba kita gi pateng jong pi kin
yo ya katakan na benta jong piba oh hakapor jong ita mut nilai yo ya kane gajing toy handai ben syuang bangin ya be ya kata pispa ya kata pisah tang deki paulak handai kim tip kita kibar jalan daki crore daki million kidang tamai bat kira ya kata kespa ka jala jong kat kum ga jing thumu ga jing mut ga jungi bangin ya kendo yo members ketri manai broadcast pan recall biang te nakaliang ga jungu la shim ya katuta broadcast bo la ai commitment ba un point no sedali hapo go kini ki sni te nakaliang ga jungi ngila ai por bi stayo ba hakani ka po stayo la da kampoi kata ka jubab da kani ga office na ni na po ga MOUF min sa syong kasi si bakar ke arangkat bat district bakar pengen simpat di kini ki lenti ki ban yakhi haba ya dai ban pha penlong yang ya kata public hearing ante po wa jet la ne po DC office jangka Center Hills te nakalian jungu to ong ai ka full commitment ba kin pendap bat kin pha ru ba ya kata ka appraisal naki shaki khanang ba kin sa jubab ya kata bakin recall bam phat recall phat kadang long ya ka jubab kadang long 50-50 lada la ne mla entan dala wan kata ka sti shangi ka bang yo jubab na ka MOUF angkat ka Meghalaya State Pollution Control Board Oi, yang sen ba ngilaya don hang nilai kan hun te mut ngilaya hap ha ko bai don ka jingmun te ngila pediang ya kata kumba la ai ka commitment na liang jong chief secretary jong ka yu member secretary jong ke MSBCB te ngila pediang ya kata mut ngila ai por ba kin penpoi ya kata ka shiti cha MOUF te ngin ap hadok kita ki por ba ki la ya bo ban ka nama dia ka jimpentip hi hado next week ni ya ka jimpentip na yang jongki ba ka ai ka jubab baki ya nang te ya kata ga kumbang ip haba kadang long 50-50 ada ki kinle na em ya kata ngin sekran kan kata ka badang hadin ka ngin sampai ya ka response mati dang sa khlaw ngin terwadi temlong kata ka bamlalong te menta por nem kadlo si ni tingla bu por bistayo tan kalian jengki kin dah hagini si siar si kinle na ta ni ibu baca ta boklut apo istayo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang ka wengin sang sa gajin ki ka baar ta ka high court kala lupai bat ka jingya ka jingya le klasan bat ngin pengkot hero bat kumbang klai na ka por ka itu bat sini ko kalau ka om le chakot tingi da le hero pe tangkan ku sa habi dai ka reservation ha ka higher studies mangila ile ban ye kon bat niyo hero ka jubab naka gom Darkhat ani complain dikila ai ki ong ba hoto sing ba penlong ya ka public hearing ha pot hang sky dengan bakal khat pratarik ki claim yo ai galat manation benta tanada ka daw kila kim sngo tandat ya gani bat ki kila long agree bat kila persyang kuma pilih imden kila file ka FIR persai SPUDC tamta kasingi hang ni ki poi hang ni ki kili yangi ba balai ngi ngim dan hang ka to hasai tengah ngajubar ki kamram jongi ke dai ban assist ke district administration nama chairman by preside hapok ka environmental public hearing ula bandai UDC le ni unu officer ban nominate to UDC not less than the rank of EDM kat kum EIA guidelines ta to sing lepi dan ni ba awar jadi iba preside ni assist mangi hapok ni nam jonga tanta ye ga e ga bajia skill kamde cho subject matter jongi maka ka kamram jongi ga de stage of the stage kamde kamram jongi ngala pas thoi kamde kanta ge hearing ngala pas thoi ki ba kam chong kabor hangi kamar ko bok hagani ga kasin dan ka case bakal menta ya ko to ni ka term of reference ni ona po MOUF mata ka last stage kan mar ga appraisal hadir ga public consultation ke public hearing ta ngin sa phai ka complain ta JP ka ek badai ban le ban approve ni ban kantai ke tai baik hak bor jang MOUF ni ban bo to lada ka MOUF ko ada ringi ban le sa license sa RC ru ni ha ban kam chon ti ban forward ngim simpor nama kidan gi email kidan gi you kada jadi tang forward suara daga mail atau ngin suppose daga skip post ya kata tang la pular ki benda tang ila ila ada nah pular kada ban pendat benda pular thap ini ada pendat pasti